Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cherry, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ak itibiyag, barang makaitad adan, nang runa kadagiti naganak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, Cherry anak,ag-apply ka na iti trabaho. Adon din nag-applyak nanang. Ngam awan pa'y matinangawag kanyak para iti interview. Apay ngay. Jakman amno. Ay. Apay anak sinay kayo, nanang. Awan. Bayan nyo. Mangkitak iti mabalin ko apag-applyan. Flora, baka di mo matdagdagan ti anak mo ang agbirok iti trabaho na. Daapay asan. Nakagraduaran. Iso arumbang laang agbirok iti trabaho na. Ngam narigat ti makastrak iti trabaho ita. Kitaam ti anak ni Mari Hilda. Awan pa'y mo trabaho na ngaging ga ita. Ket naggidanda kini Cherry ang naggraduar. Di kay matanagan, nanang. Addan tumabiro ka katrabaho. Matulungan kayon to. Uy, Cherry. Apring agsangsangit ka na danunak dito simbaan. Itay ka di pa'y di tamalikod ah. Faith? Juan, itay ka pa'y lakit kitaan nagsangsangit. Apay, ada ka di parikot mo? Diyak amo naman ako na aparikot dahil ito ay Faith. Nagdagsan tirik na. Taapay namin. Ma-pressure ah. Gapo iti mismo nga inak. Apay. Gapo ta kayat na amadaan ako niti trabaho. Diyak mat nga ron makastrag. Adon tinagaplayak. Ngam amat apulos tinangawat kanya. Ay, kaasi kamot gayam, friend. Itala ang anaamwak akas tagayam ti pagdaldalanam. Sana bale, kaduan kantong agbirok iti trabaho intun bigat. Agyaman ak, friend. Talaga ang mapangnamnamaan ka agayan. Awan ka di pa'y nangawat kan ka iya nag-applyam, Cherry. Awan pa'y ngarod, nanang. Ay, kaslawan serbina nakaadal ka. Imbag pa'y ni Justin Abats mo. At ang trabaho na. Accountant ka no iti may sa kooperatiba. Na minsan laan nag-apply na ala adagaws. Idinto tasi ka. Namin adon ang nag-apply ka. Ngam awan pa'y pulos nang awat kan ka. Nanang, kaya kumati maadaan iti trabaho. Ngam awan mabalin ko. Naimbag ka ni Justin ah. Ta-accountancy in graduate na. Kan may sa adan work experience na. Nagtrabaho iti rural bank nga imat matunan ti amana. Ay, Sana bali, jak agsardang nga agbirok iti panggadak. Hey, Cherry anak. Apay nga imay kapailaong dito ikat agawid ak intun matamtama. Tatang. Apay nga agsangit ka anak. Ngamin nanang. Anya tinapasama kininanang mo? Awan ti madi ano pasama kan ko na. Nasa irak ka na giti imbagbagana. Anya ka diti imbagana. Ikumpara anak ka ni Justin. Kunana pa'y. Nga imbag ka no ni Justin. Tagtrab-trabaho ni ti bangko. Ay, una yan ti inam.
Ala, sa nabalay. Kasaritak ti inam. Nanang, tatang, naawat akon iti kumpanya ang nagaplaya. Kasta ka day, anak ko. Wan tatang, ay na, maragsakan ak unay. Kamodyanan na, matulungan kayong matlaangan. Kahit kano ka nga rod amang rugay? Inton bigat matlaang, nanang. Ala, saya atom ti trabaho manak ko. Anusam, numano ti sweldo mi jay. Wan tatang, ay na, excited ako nagtrabaho. Nasaya at mata. Tapno saan ka lang agigyang dito'y balay. Wan narod nanang. Agyaman ako na itinamarswa. Naragsakak. Tamakatulong ak matlaangan kada kayo. Oray basit laang. Inton agsweldo ka. Saan akum kumpurme ti pangigat-gatangam iti sweldo, ma? Una umpay dagiti masapsapol dito'y balay. Wan nanang. Di kay madanagan. Nay, adda ka matgaya man anak ko. Wan tatang. Ay, nagsweldo kami. Iso agim matang akong kadagiti masapsapol tayo dito balay. Ken sapatos mo, tatang. Ken bestida ni nanang. Ay na, agyaman ako na anak ko. Ang muray saan ka pa'y kumaaging matang? Pangusarak kumanga iti sapatos. At sa anak mo't arumrumwar. Ijayak laing talon. Kwa tatang. Tapno adda usaran nyo, ano? Agpa-share kayo. Tikit di usarem ati gatangam. Sana bale, tadamot ginatang ko asandal ko. Tapno agpapada tayo, amadaan iti barbaro nga arwatan. Nay, apay di ka matagtagari dita, Flora. Ay, Nay, apay ngagsanay ka. Rumbang kumanaragsak ka. Tadaginatang ti anak mo, aparakan ka. daytoy laang tinatgadam iti 15 nga aldaw, chiray. Sagay sa sapatos, bestida, lechon manok, kan ordinaryo at tinapay. Di kumamot na isabsabali, ha? Di ka man sumana o, Flora. Agyaman kakit di ataadda. Manulang mati masusweldo ti anak mo, iti trabaho na. Sana bale, nanang. Inton sumaruno, gumatangak iti na idumduma. Friend, ag-hiking tayo inton bigat. Sa dino? No, kayat mo, ijay Mount Pulag. Padasan tayo mamot, nagpasyar ijay. Ay, katwan Asino nga iti kadwata no kas pangarikan. Uray talo tayo lang kada Denmark. Narigat nga no adu tayo. Sa bagay. Imbagta na ibagam anasapsapa. Tapno agfailak iti leave ko iti office. When agaliwaksay tayo matsag paminsan. Tapno saan apuro trabaho tayo lang. Husto tako na, friend. Imbaglaangan, taadda kayo akatropa. Adula amin day ta nga ambuyo, Cherry. Sayang laang ti aldaw iti day ta hiking yaw. Italaang mat, nanang. Ken may salaang nga aldaw ti live ko. Ta Sabado iti kabigatan na. Uray pay, imbes nga agbulak-bul ka, agtrabaho ka latan, agsweldo ka pay. Saan ka pa'y nga gastos? Basit laang matibayadak iti entrance fee. Kayat ko laang ti agaliwaksay. Gaputat trabaho, balay lang ti turturungan. Day ti madi kada kayo nga ubing ita. Mapan kayo latay ti kayat yo apapanan, saysayangin nyo laang ti kwarta. Agsubli kami matlaadagos, nanang. Kan, jakmat igasto amin akwartak iti papanan mi. Manayunan iti 5% to seldo yo, Cherry. Di mo liplipatan nga inayon iti payroll yun. Ay na, nagyaman ako unay, sir. Nagagagat kayo aming nga empleyado nito. So, deserve yun ay ta salary increase. Agyaman akmanen, sir. Dakkel at ulong kada kami nga empleyado ti panang nayon yung iti sweldo mi. Awanan yaman na dahi ta. Basta ti kanayon ko nga ibilin kada kayo. Agtrabaho kayo iti gusto para iti kumpanya. Tapos na may pasweldo kada kayo.
Wen sir, kanayon mi apanunutan dayta. Tanang, nalpasan ti pan nakarenovate ti balay tayo. Uwan nga rod anak ko. Ay na, maragsakan na unay. Uray siya, tatang. At least, ada pa kakita iti nasusweldok iti manu atawan. Uwan anak, ang amita ta napatarimaan mo to'y balay tayo. Diyay mo't para kan katiin tunaram. Umdasan ti panang patarimaan mo iti balay, kan panang pakpakan mo kada kami kininanang mo. Anam, kasla saan ang maragsakan ni nanang? Kasla at dapay la sa bali, abirbirokan na. Di mo panunutan ti inam. Uray siyak, jak maawatan ti ugali ti inam. Jak man amunoan niya pa ilang ti birukan. E dinto ta maipapaay mo met amin na masapsapul me. Dakkelan ti na itulong mo kada kami, anak ko. Ala, bayan yun, tatang. Barang makaamiris tumatlaang ni nanang. Nangalaam day tabag mo, Chiray. Ijay mall, nanang. Magustuak ti disenyo na. Iso aging mata nga kung taramatak iti trabaho. May sa kaditin nalam. O nanang, nanginang amin. Iso adya kon nangala iti parakan ka. Kwa, mabalin nga igatangan nakman. Ay, mabalin Ngam inton sumaruno nga agsweldo nanang. Tawan kwartak ita. Binusbos ko amin para iti balay tayo. Anya, awan na batay oray basay. Adda nanang. Ngam umanay lang nga allowance ko nga agtrabaho. Nagbasit mo't gayam ti sweldom. Agbiro kalaangan iti pagtrabahwam anangat nga to ti sweldom. Ha? Saan ang mabalin, nanang? Ta saan akas karina ti agbirok iti trabaho ita? Una, ngam nagbasit mo't ti sweldom iti pagtrabahwam. Basit lang agpaiso. Ang kitaan nyo man. Napatarimaan ko ti balay tayo. Babaan iti sweldok iti dayja akumpanya. Saan ka di, nanang? Ay, Judith, gayam dagiti bills tayo ita. Kan jaylon ka, Chire. Kat, ada ka di pagbayad yo, nana? Awan tainggatang ko iti badok dagitay naglakwak iti merienda. Iso nga ikanak man iti pagbayad ko. Kwa nanang, ada pangaramatak iti kwartak. Iso nga in-deposit ko pa'y laang. Ay, kat i-withdraw pa'y laang Tapno saan nga penalty dagiti babayadak alun kaw? Mano ka di amin ababayadan nyo iti loan nyo? 18,000 amay. Dua alinding company dagijay. Ay, awan ang arod, nanang. Maguyod man ang ornong. Sana balay. Masukatan to, tagswildukan to manang. Denmark, Faith, pautangan dakman, please. Anya, si kapay ti umutang, kat na da savings mo. Kung kasusweldo tayo idinaminsan. Awanan ti igam ko kwarta. Inala amin ni nanang, at pinagbayad na iti utang na. Ay, anyamot tan ni ante. Di la maasyan kan ka. Di mo ngamin itad amin akwartam kan kwa na Awan mabalin ko. Tano ag penalty dagiti babayadan na. Dumakkel. Katsak mo't laang timang bayad. Ay, kaasi ka mo, Cherry. Imbes ko maamagatang mo ti kayat mo agatangan. Saan mo't? Takasano, alaan amin ti inam dagiti matmat gadam. Kinapudno na. Maragregatan akon. Tsaka mo ti aramida. Isa tulungan dak ko ma. Sapay la ko ma. Tama kapag panunutan ti inak. Namnamaam day ta, Cherry. Kansya kong timangtad iti ututanga. Agyaman ak, Denmark. Anay ko! Nanang! Tatang! Tulungan dak ko ma.
Ipandang sa ospital. Ay, apa yan anak ko? Diyagon maanusan ti sakit ti tiyan ko. Alang Alpawn, inka mga yabon iti tricycle. Ay, uwan. Isaganam ti awitan tayo di ospital. Nanang, alang tiwalik ko. DJ kwarto. Wan anak ka. Ay na, appendicitis ti findings ti doktor kun ka anak ka. Ngarod nanang. Nabayagan arik-rik na. Ngarjak yung kaskaso. Masapol ang maoperaan ka anak ko. Wala nang. Kat ko lang ti kwarta. Awan mas pusag. Tanaitin ko aminan ka na kayo ti ornong ko. Ay, Cherry anak ko. Hindi ka nagsangit, nanang. May pamuspusak ti amin. Umutang ka dagiti katrabaho. Sakto bayadan, inton makatrabaho. Ay, Cherry anak ko. Masyanak unay kan ka anak ko. Imutang kan iti binusbus mo di ospital. Idinto ta damat urnong mo kuma. Hanggang nausar iti saan unay nga importante. Ay sana balin, tatang. Tinapatag. Umimbaga ka dagos. Tapno mabayadak amin nga utang ko. Si kantumet ngamin, Flora. Dawatem amin a kwarta ti anak mo. Anya ngay ita. Ison tinaawanan ita takasapulan na unay ti kwarta. Ay, Huston. Di ka nagsaupay. Naabiris ko ang tibitut ko. Isa pakawanan na. Cherry anak ko, pakawanan na. Kapuiti inararamit ko, amadikan ka. Wala nang. Napakawan ka. Naamiris ko. Saan kayam arumbang alaag aming timat ganam. Agpagpapawi anak ko. Tado diyak kumabinusbos, itiawan ka siskan na ti kwartam. Saan ka kumanga imutang iti binusbos mo iti ospital? Mabainak unay kan ka anak ko. Kaputasaan na kami a responsibilidad, anak-anak mo. Ala, bayan yun, nanang. Nalpasan ti amin. Idaw-dawat tayo laangan. Asapay kumata pumigsa kadagos. Tapno agtrabaho akmanan. Ay God, mga barwanan tayo aminan tapagsayaan tayo matlaang dayta. Nanang. Manipod iti day di agundaway, nagbalbaliwan ti inak, Mr. Lonely. Saan na nagdawat iti kwarta? Urayan na laangen, no adda maited ko kenkwana. Alakastan, ketagyaman ak unay. Tuy pagayam yo, Cherry. Cherry pagayam ko, narigat ti naglabasam, ket pagyamanam, ta nagbalbaliwan ti inam. Palagip met da ito'y apakasalitaan kadagiti naganak. Adi tay ipabaklay iti anak tayo ti amin a responsibilidad no maaddaandan iti panggedan. Tanasaysayat metlaeng no addalat tama idulinda as sidadaan to akautenda inton agkasapulanda. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan at Cherry adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kan iti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Mirna. Manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Maysa kabalasan agtawon akon ita iti 20 ket 2. Adamet kalugaran mi nga agar-aram kanyak. Iso ni Ben. Kunak no ison ti para kanyak, ngam saan gayam. Bueno papagayam, intay dinggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Mirna dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Si kamat gayam manong Ben. Sumrak ka. Agyaman Mirna. Agtugaw ka. Anya ka dito ibaga manong Ben. Awan. Umay ka lang kumapasyaran ading. No, mabalin. Ay kat, mabalin na tamot ang manong Ben. Sapay lang kumatasanak ang makasingakan ka, ading Mirna. Imayak, tanda ko maibagak. Kat sapay lang kumata di nakagura. Apay ko makagura ka manong Ben. No saan mo't adakas ti ibagam. Mirna, ay ayatan ka. Ha? Hello? Ne, adamat gayang bisita, Mirna. Mama. Naimbag nga orasyo, Nana. Naka-shorts iti nakakitkiting. Kad nakasandulaan. Ay na, nagmayatan ti pamagina. Oh, Mirna, apay adi ka mangisagana iti merienda tayo. Nakababain mo't kin ni Ben. Anya mo hindi ka sa asosyo, Mama. Nakasando ka, nakashorts kayo, akanayon iti nakakitkitin. Maan ano kumangay? Manipod si mangpot kayo, manipod iti abroad. Kastamot na nakanayon ti sootyo. Isungarod mo't tinakairuwama ka na? Ngam nakababain ka dagiti makakitkita kada kayo. Nangruna ka ni Ben. Ay, di nakman pakibiyangan, Mirna. Ignorante kayo at talaga. Kastoy ti uso ita. Ati uyupay ka din ti may sa abalasang iti kasta nga isusuot yu. Oray ko na mga agtawa na kun iti 38. Tanapo daw kan napintasak pa eh. Kan mayat ti pamagi. Kas labalasang akmatan na. Tamay sa akon abalo. Natayan day di amam. Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Mirna? Oh, si kamat gayang, Ben. Mala, sumrat ka. Sige, Nana. Agtugaw ka, Ben. Agyamanak, Nana. Adda ka din ni Mirna? Ni ka di Mirna, tigagarang? Kuma, Nana. Angan awan samet. Di lang mabalin, ada talangan tagsarsarita, Ben. Masikuranak ngamin nga agmay-may sa dito'y banay. Sa bagay, awan nakititinaskan nga aramidak, Nana. Sige, agsarsarita tayo palahan. Agyamanak, Ben. O ala, mabiit lang ha, tamang isagana ak iti pagsangwanta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agar-aram ka di kan ni Ben, Mirna? Uwan, Mama. Apay ka di? Kan? Sinong bata mo ti idat-daton na ngayat kan ka? Kwan. Saan pa'y, Mama? Di ka pa'y nakasarak iti trabaho. Ngam agpapaaram kan. Mama. Asikasum ket diti papeles mo. Taagabrod ka. Sakbay ama ki asawa ka. Anya? Ubing kaunay ititawan mo a 22. Makauray kan kaday taabanan. Sige, padasat, Mama. Awan kas iti agurnong kapay iti kwarta. Makiasawa kang awan pa'y pulos orno mo. Manggad ka pa'y mat na. Tapno addan to ikarit mo iti agbalin nga asawa.
Kaya't mo taga-abroad, Mirna? Padasok man mo tigasat ko, Jones. Kaano ti flight mo? Diyak may nakaala ti passport ko. Ha? Mabalin ka di akadoan na tuwinton bigat ang mapan mangala? Sige. Tapno adda kadwan. Kain makunang escort mo. Agyaman na ka. Naimbaglakit din, tada ka agayam ko. Awan ang yaman na, basta sika. No kayat mo, itulod kan to pa iji airport. Ay, sige man nga, Rod. Day tati kay kayat ko launay kan ka, Jones. Ay, wait. Kasanon tuhay ni Den? No panahon to, no? Amangan no, agaram iti sa bali. Bayamon day ta. Makauray ni Ayat, Jones. Ay, sabagay. Husto ka matkid di, Mirna. Oh, kumusta ti pagpagnam a papeles mo, Mirna? Nasaya at mat, mama. Mabiitan ti flight ko. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno makaurnong kamat. Narigat ti panagbiag ita. Amok, mama. Iso nga rod apur sigido ak itan amapan iti abroad. Tapno manggada. Ay, siya kumamot lang ti agsubli iti abroad. Ngam nabannog akon. Kaya't kumatan ti aginana. Da kayo lat pa dito yan, mama. Tasya kung ti smublat iti trabaho yu akas DH iti abroad. Tapno awan mo ti makunkunayo kanya. Agabrod ka gaya men, Mirna. Kasanungay ti datdaton kung ayat ko kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana ama ayan ayat ita, Manong Ben. Kayat ko pa'y timanggad iti abroad. Sige. Nuday tati kayat mo. Saan ka kontrahan? Gaputa ay ayatan ka unay. Makaurayak, Mirna. Urayak ti panagsublim to. Adakan ka dayta, Manong Ben. Laglagi pa, ma. Adda aklaan dito yung agur-uray kan ka. Urayak ti panagsublim. Karigatan pa ilangan man ni Den. No adda mo tarik ng kankwana. Sige kid din. Anya? Tila ibagbagam mo't, Jones. Sungbatang kid din. Tapno adda makunamat nga inspirasyon mo nga trabaho iti abroad. Ano ako? Cheap? Ha? Ay, si Kamat. Agpakiputak mo't Di ta masubok no pagpatinggaan ti panagayat na kanya. Sigurista ka mata niya. Dapat lang. No talaga ada kami, makauray. O sige, magsagana kan. Taitulog kan di airport. Kumusta ti panang itulod mo kan Mirna, Jones? Nayat mo pa. Nag-flight mo ni Dirabi. Napintas mo't ni Mirna, saan ka di? Apay no padasam nga armad. Panagkunak, kayat nakadayjay. Ni papamot. Nasingid agayam ko ni Mirna. O, di may mayat manen no kasta, anak ko. Agpanunot kakityan na imbag, anak ko. Nasaysaya at matlaang, no ti agbalin nga kayan ayat, kan agbalin nga asawam, katay makuna a best friend mo. Pinayabandak ka no? Nanalarni. Apay ka di? Agyamanak tay may ka dito'y balay, Ben. Mabalin ka di? Laarni ko namlatan kanya. Ha? Sige. Larni. Agyamanak. Kasta ti kayat ko nga awag mo kanyak, Ben. Anya ka diti paramid yo kanyak, Nana. Aiste. Larni. Kuha? Patarimaan ko lang kumaday tinadadaal aritaw ti balay mi. Sige. Ibagayo lang no niya ti maramid. Angam sakbay data. Umay ka, mangan ka pa'y. Agsarsarita tapay piit. Saan na bale, uray maladaw ka amang rugi. Sikat ti makam mo. Sige Ben. Ne, Larni. Kinawilan nakmutan. Anya ayati impaaramid kan kaday jay alarnay, Ben. Kuha tatang. Jay ridaw ti balay da. Matlagayam. Ngam apay, narabyan ka maut. Kuha ngamin.
Idi nalpasa ka nagtrabaho. Sa andak pa pinalubusan nga gawid. Tanang rabii kami pay. Anya? At dapay kitin pabalon da masida sa nga kaldero nga adobo a karnit manok. Ken at dapay salad. Mangan kayong tatang. Ay, mutoy man nga raw. Tamang anak man. Ben, at na napasama ka data. Isama sa apol may takder mo tidayaw ko. Ikalay sana. Larni. Agpakamatay no di nakitakder. Anya? Kasano ang napasamak na ita? Awan ti amok ta binartak nakmat. Ben. Amumat animir na nga anak mo ti ayatak. Sana mabalin. Masapul at takderang tinaramid mo kanya. Anya ti kunam, laar na eh. Anda na pasama kada kami kiniben nga anak iyo, tata. Isama sapul nga itakder na tidayaw ko. Tano saan nagpakamatay. Jak amu akas ta, laar na eh. Sige, di ka agdanak. Kakasaritak ang naimbag ni Ben, intun sumangbat dito'y balay. Agyaman tata. Kalo abulan ng tisikop ko. At ni Ben ti aman. Di ka agdanag, laar na eh. Kasaritak ti anak ko. Saan ko nga ayatin nila Arnie, tatang? Apay nga rod aginaraw mo. No di mo ay ayatan. Pinikot na klaeng. Diyak nagayatan tinapasama kada kami. Ipagpagapumlaangan iti anak yaw, Ben. Masapul nga ikalay sam nila Arnay. Sakbay amadlaw ti tiyan na. Hello, Mama? Hello. Kaano ka nga agawit, Mirna? Mabiitan, Mama. May salaangan na bulan, malpasan ti dotawan a kontrata. O sige, anak ko. Urayag ti panagawid mo. Tada sorpresa kan ka. Ha? Anya da ita, Mama? Kunak no anya ti sorpresa yu kanya. Nagkalay sa kayo matgayaman kan ni Manong Ben. Oh, apay. Nasakit ka di tinagaw mo? Tasyakitan ti inayat ni Ben? Apay ko makaksakit tinagam ko. Saan kami matngagayan ayat ka ni Manong Ben? Nagaram lang kanya kidi. Agyaman ak nga rod no kasta, Mirna. Among anak ko. Nakaragsakat. Tain kalay sanak matlaangan ni Ben. Kunak na makauray kanyak ni Manong Ben, iti pa nagsublik. Saan matgayam? Tinasakit. Di pa'y inak, tinasawan na. Ninamnamak lakit din nga iso ti makatuluyag. Gaputay ayat at matan. Katsong batak kuman, iti day di apa nagawin ko. Mirna? Gusto? Di ka magsangit ang kasta. Ada dito eh. Ada ka madgayam dito, Jones. Itay pa palpaliiwan ka. Jones. O niya ti pagsangitam. Ibagam ko makanya. Barang makatulong ha. Sige. Isangit mo. Tap na malag-anan. Tilik na. Apay ka di anak kayo imbag kalaunay kanya, Jones. Kapota gayatakan ka, Mirna. Ha? Pudno ka di deta nga ibagbagam, Jones? Hindi pa lang kat ayatan kan. Ang mabayinak lamang ibaga. Tamangan mo kagura na. Apay ko makagura ka. Karbangam dayta. Gaputa baro ka mat. Agyaman tamawatan na ka. Ay ayatan ka, Mirna. Kaya't kung agkalay sa tempat hindi mabihit, lusong batan na. Oh, grabe ka mat. Nagpartas ka launay.
Awan mo't natin turong na nung di kasta. Saan ka din? Sa masumbatan nakit din. Wan man laangan. Aklo na kunti ayat mo. Best friend. Agyang manak Mirna. Best friend. Nagkalaysa kami nga rod kini Jones. Ket ita, agpada kami amang mangged ita dito abroad. Ket damama ken Ben, makumikum damet iti negosyo a binangunda iti lugar mi. Daytoy man ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Mirna. Pagayam Mirna, awan ti makunak, no di ti mangkablaw kada kayo. Ni Jones ti talaga kagasat mo. Ket sapel ako ma, tagtultuloy ti ragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Mirna, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti kay panangtarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Raquel, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsakak, gaputa siya tinagbaligi kini Lawrence. Ngem addamet katukad na aliday. Bueno papagayam, intay tinggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Raquel. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lovely. Hello, Manang. Hello, Raquel. Kumusta kayong dita Pilipinas? Kumusta ni Nanang? Naimbag mga at Manang. Inruar mi idikal man ka ni Manong Lawrence ija ospital. Imbag laungan at ada ni Manong Lawrence akadwak. Nukas dyan nga gataki iti sakit nga. Kasta ka di. Ay, nasaya at ba't nga rod? Tapno saan ka ngagmay-may sa mga sikaso ni Nanang? Nasimpot ni Lawrence. Kat day ta tinangayata. Pud nga day tamanang. Nagswerte ka nga rod. Sapay lako mata makasara kakto itikas kan kuana. Uren, ading ko. Ikararagta day ta. O sige nga rodan. Indun sumaron mo nga umawag at akasaritak ni Nanang. Tadapay isang but ko. O sige Manang. Agyaman ak iti impatulod mo akwarta. Agan anad ka akanayon dita ha. Bye. O sige nga rodan ading ko. Di mo baybayan ni Nanang ha. Bye. Wen Manang. Jack to baybayan ni Nanang. Ala. Tulungan kan abumangon Nanang. Tamangan kan. Kan agtumarkamutan iti agas mo. Ay, agyaman ak iti panangas asikason kanyak, anak. Si kakit dimot Nanang. Pagrebengan mi dayta nga anak yo. Kas panagyaman mi meten iti kinadunguyo kada kami. Idi napigsa kayo pay laeng. Agimbagak met ko man anak ko. Doa pa ingamin asyak pa itinaadaan iti kastoy asakit. Ang kararag tayo latta Nanang. Iti kasta, agimbag kayo. Tako namot ti doktor, ang mabalin nga agimbag kayo. Basta mamintenar dagiti agas yo. Kasta ka di. Ang kaasim at ni Manang mo iji abroad. Taiso amin ti paggapuan ti gasgastusan tayo. Maawatan mat ni Manang dayta, Nanang. Di, no addan tumat gasat ko. Oray siyak tumat Tumulong ak to iti gastos. Ngam no ita,
Agiin nanos tayo pailaan. Naalakit din nanang. Mangan kan. Tapno saan amala daw ti panagtumaryo iti agas. Di kay ka di agpampanunot. Adda kaasin ni Apo Diyos. Ay, nagadumanan abulbulong di teruar. Nimat Jeff ti sumungad. Ngam, apay nga awan ni Manong Loren sa kadwana. Manumatan nga aldaw adyak nakit-kita. Aday ta ni Jeff. Agdamagakmat kan kwa na. Ay tati balasang. Nagagat. Dinakman pa sa blugan. Awan mat ngamin ti agtrabaho asabali dito eh. Ay wen, apay adi mo kadwa ti best friend mo? Makumikom ka no. Agsapsapon ngamin ita itinatalgad apanggadan na. Kaya't nakano ang matulungan ni manang mo. Tapno inton sumangpat, agkasardanton. Ay, nakaapapal dangarot. No kumakayat nakat, duwatamat kuman. Di ka man agsaw iti kasta, Jeff. Ngam, adda ka ng trabaho sa pulan ni Manong Lawrence? Awan pay. Isungarod nga ipaspasnak na ti agsapsapon. Applyan na amin. Ngam, di mo iyaw-awan ti ibagbagak kang karakel. Seryoso ak. Pasensya kan, Jeff. Ngam, kapsat lang, ipangibilbilangak kan ka. Sapul kalangan iti sabali nga armam. Awan mauray mo kanya. Anya? Adda ka din kayan ayat mo asabali? Basta! Sumapul kalangan iti sabali. Tay nasaysaya at ngam siya. Nanang! Adda akon! At to yan dagi... Ayan ni Nanang. Apay nga awan dito eh. Nanang! Anak! Adda ak dito'y kusina. Kitaam anak ko. Kabaala akong timag na. Huwag nga pa'y sunanang. Nakadanon kayo matandi di kusina. Wala, tanapig sa ako. Mabalin ako na panawan. Tapno makastrat ka matan iti trabaho. Agpainbag kayo nga rod nanang. Tapno jak tumatandanagan no bilang makastrat ka kung iti trabaho. Nahuwan, anak ko. Ne, adda tao. Mabit lang nanang ha. Tamapan ko kitaan. Ha? Manong Lawrence? Sumrag ka ah. Agyaman, hak. Oh, Nana, kumusta kayon? Ay na, si kamot gayang barok. Ay, agtugaw ka ah. Nabayag basit ajak nasangot ipimasyar dito eh. Sige. Agsarsarita kayo palaan. Tamang isaga na ak iti merienda. Sige lang. Nakaragrag sakak. No makitkitak ni Manong Lawrence. No pakabasulak man tigas do'y amariklik na. Awan maramitak. Agaya taksamutan ka ni Manong Lawrence. Ni Manang? Diyak kaya takasarita ita? I-off ko ti cellphone ko. Mabit lang, Nana, ah. Ag-video call ni Valerie. Ay. Hello, sweetheart. Kumusta ka ditan? Ay na, nasaya at lat na. Dakayo ngay. At dakat sa dita balay ah. Wen. Oh, kita kadwak ni Nanang mo, oh. Ala, agsarita kayo. Ay, hello, Nanang. Ay na, kailiw kayo una yan. Kumusta kayo, Nay? Ay na, mayatan tirik nak anak ko. Napigsa ako. Nasaya at nga rudno kasta, Nanang. Ato yan ti merienda. Ay, Valerie anak. Adda dito'y ni Raquel. Kasaritam ka di. Ay, una nang. Adda ibagakan ko na. Hello, Manang. Advance happy birthday, ading ko.
Pagtuludan ka iti aramatom nga agsagana indon kasangay mo. Manang, saanan? Kanya kita saanan? Saan man? Panagyaman ko, gapo iti mo pa ng baybay akin ni Nanang. Sige ang rod, Manang. Kat agyaman ak unay. Nanang. Payakas ta tilangam, anak ko. Ada ka di parikot? Awan, Nanang. Mabalin ayamot nga awan. Ala, ibagam kanyak anak ko. Ada ka di parikot mo. Apay nga minakastoy, Nanang. Masaksakitan, ha? Anya ti makagapo. Nanang, kaguradak ka di. No ibagak nga agayatak ka ni Manong Lawrence. Anya, agayat ka ni Lawrence, ano biyo ni Manang mo? Day tangarod, Nanang. Tsak inggagana. Agayatak ka ni Manong Lawrence. Ay na, anak ko. Di mo rumba nga ayatan ni Lawrence. Ibawin mo lang ang tirik nam iti sabali. Panunutom ti marik na titabsat mo no maamuan na daytoy. Lipata mo ni Lawrence, anak ko. Hello, Valerie? Kumusta ka, sweetheart? Hello, sweetheart. Ay, maban ka di amapan ka iti balay. Yak mamin makontak ni Raquel. Taapay. Pakibagaman, anay patulod kung tayo karik apagsagana ni ading ko indon kasangay na. Kan pakitulungang tumutin nga agsagana. When sweetheart, basta si ka, agtung palak. Naragsak ka pa nagkasangay mo, anak ko. Agyaman na, Nanang. Happy birthday, Raquel. Agyaman na, Manong Lawrence. Oh my God, intato gaw ijabanda. Uray, tanaas si kasok amin ang abisita. Happy birthday, Raquel. Awatan ko matoy simple asagot ko kan ka. Agyaman na ka, Jeff. Oh my God, Manong Lawrence. Ijay taabanda. Sige, Raquel. Umay ka, Jeff. Ijay tayo ka, no? Saanan? Ijay ka na banda, Jeff. Adda dagiti babarkada tayo, ijay. Sige nga, Rod. Happy birthday man na. Adun tinainom mo, Raquel. Uston ti arak. Ama ano maulaw ka? Saan? Diyak pa'y kahit ti sumarda nga ginom. Aldaw ko ita. Isa abay-bay anak lang, Manong Lawrence. Kaya't ko tag-enjoy ita. Isa naagay lata. Ay, Raquel. Talagit din. Danggayan na. Ag-enjoy ta. O sige. Ngam saan ka unay ngagbartek, ha? Juan, basta uminom ta. Ari Lawrence, aramatan pa'y kaditi motor mo. Rabiin, nakaawi din dagiti bisita ni Raquel. Agawid tamatan. Diyak kabala ng motor pare. Nung kabalam, sige anti mangimaneho. Magnaagtulatan intun madamdama. Umuna kalatan, Jeff. Agpatulong hakpay ka ni Manong Lawrence amang isimpa kadagiti na aramat. Agpapada tayo anabartek. Inton bigatan tauray tumulong akto. Okay lang, Jeff. Anan? Agawid kalatan. Nakaturog ditay salas ni Manong Lawrence. Talaga, anataan. Nagamot ti ropa na. Agkakman kiti. Oray, tanairikop kon tiri daw. Kandakda kami lang titoy.
Valerie. Ayayatan ka unay. Well, Lawrence, siyak ni Valerie. Kasta, anak ko panakmat. Ay ayatan kamat unay. Valerie, sweetheart. Kailiw ka unayan. Sa dinutayan ko. Ha? Awan pagan anay ko. Good morning, Lawrence. Ha? Raquel? Anyan ti tsura ta? Nagayatan ta tinapasama. Anya? Saan? Awan na pasamak ka data? Saan ang mapalin na paglibak ang tinapasamak? Nabarte ka. Jack, amo tinapasamak. Kasama. Ha? Raquel! Lawrence! Nana. Hindi kaya tasawan ti kasta lang ayo. Urusin nyo ti mag-iyutan sa sarita tayo. Jack, magustuhan ti nakita. Agtugaw kayo. Kaya't ko amang ti palawagyo. Nana, Jack ingagara ti amin. Impagarap ko ni Valerie ti... Ulbod! Nagayatan ta adwa tinapasamak. Iso ang masapon nga itong palnag. Ay, unay kayo mutan. Di yun lapin ang panunot tirigat ni Valerie di abroad. At ay diyang agsaksakripisyo. Kalpasan na, kastoy laang tiso badyo. Si Raquel, imbagakan kay din alipat mo ni Lawrence. Ha? Ay, ayatak ni Lawrence, nanang. Padyak, maawatan na kaming tumatlang ni Manang Valerie. Tsaka mo, makaambo kayo amang ipalawag ka ni Valerie ti amin. Unay kayo mo't ngaminan. Di kay lakat nagpampanunutan. Hello, Valerie. Agyaman na. Sinong batang matlangan ti awang ko, sweetheart? Pasensya kan, sweetheart. Makumikumak lang amin iti trabaho. Kumusta kan? Mayan, naragsaka. Kapunta agawid akton. Malpasan ti kontratak dito abroad. At damat din ba si Gordong ko? Isutong ti usarintang at negosyo. Valerie. Saan ka di aday tatimay sa kadagiti arapaam ka? Matungpal dun. When? Kailiw ka una yun, Lawrence. Urayong ti panagawid ko dita Pilipinas. Sige, Valerie. Kaya't agan-anad ka. Surprise! Ada ako natin ko. Oh, kumusta kayong kininanang? Ha? Masikok ka? Wan, Manang. Ha? Lawrence? Ada ka dito, balay? Wan, Manang. Gaputa isot ti ama ti si Kugkog. Saan na kan nga ayatan? Gaputa siya kitan ti ayatan na. Anak! Una yan daytoy, anasang patang. Unak nuragsak ti madanunak dito'y balay. Ngam nagpay dumagayam asakit. Sakit anjak amuno ka ano amapunas. Valerie. Agpalawaga. Ay, ayat. Onay ko. Dahit na ti maiparbangkan ka! Sige lang, Valerie. Kapilin nak. Dusaan nak.
Amok akurang pa'y da ito'y. Kumpara iti sakit ang marikot na mita. Umanaw kayo dito'y balay! Umanaw kayo! Agpadpada kayo at traitor! Pinapanaw na kami ni Manang Valerie ije balay na, Mr. Lonely. Ngem saan kami apimanaw, tawan mat sa bali apag naedan mi. Ket aging gaita, nasakit paylaeng tinakam na kada kami. To'y pagayam mo, Raquel. Pagayam Raquel, pudno ang nasakit da ito'y para kinimanang mo. Isuada kayo kumaki ni Lawrence ti agpakumbabaken ko na. Tamok nga inton agangay, mapakawan na kayong tumutlaen. Nang runa ket kabsat na ka. Ala, tangay nailawan kayon kini Lawrence, takderan yon. Ket sapay la kuma, tanaragsak ti bangunen nyo a pamilya. Ket sapay la kumamet kini manang mo, tamakasarak to iti talaga a para kenkwana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Raquel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.